Penyebab. What are you mind? Ini kali. Ini Vietnam, bahasa Vietnam ya? Oh, kayak orang Vietnam kayaknya. Tapi kelihatan dari matanya Vietnam. Kalau gue lihat dari ini mah cengkok rambutnya nih kayaknya nih ini Cina nih, Cina. Cina. Gua. Ya. Gua. Handphonenya kakak. Wah. Hello. Halo. Badag. Badag. Orang badak. Coba halo. Hai. Halo. Wah, ini mah Korea ini. Udah bisa nggak bahasa Korea? Iyalah. Asyo. Karangonggo. Asyo. Wah. Bukan kali ya, manggut-manggut doang dia. Suara pisang kata. Korea itu ya? Korea kan? Korea ya? Iya. Bukan orang Inggris, coba Inggris. Inggris ini. Hai. Hai. Long tamigo. Hai. Dia ngerti, dia paham tuh. Dia London bagian tenggara kali. Iya. You can speak English. I love you. Kapan? Sometimes given. When we meet you coming soon ya. Iya kayak di studio tuh. Iya. Yes. Ya. Iya. Oke, next point ya. Yeah. Forever to do. Yes. Yeah. Why? Oh dia kayak nggak paham. I don't understand. Oh, ini kali apa? Thailand kali. Thailandnya. Oh, ini kap. Simpat. Penyebab. What are you mind? Ini kali. Ini Vietnam, bahasa Vietnam ya? Oh, kayak orang Vietnam kayaknya. Tapi kelihatan dari matanya Vietnam. Kalau gue lihat dari ini mah cengkok rambutnya nih kayaknya nih ini Cina nih, Cina. Cina. Gua. Ya. Handphonenya kakak. Ya, kakak, ganti handphonenya kakak. Gak digerogok. Namanya Cina. Wah, cua wala. Lu kayak guru Jackie Chan. Bukan kali ya? Bukan. Orang apa? Orang Aring yang jangan ini. Orang Arab kali. Oh, orang Timur Tengah. iya dia. Campuran. Ada ibu ada. Lu bisa makan sendal. Bukan, ini mah bukan orang Kayak penyiar Al Jazeera gitu. Oh, gua tahu ini India Pakistan. Iya. India Pakistan ini. Lah dia Sleeping Beauty. Sleeping bag. Oh, ini nih, ini India nih. Kucu hota he. Hi boy. Koi mil gaya. Metahu yaro. Koi mil gaya. Metahu yaro. Dipagel he. Boy. Hah? Ya. What are you doing, boys? Nanya kita katanya Apa? kita mau ngapain kata gitu. Hai boy, itu yang boy. Jangan mau soal dipanggil boy. Enggak, enak aja boy. I not boy, Man, my man. Really? Are you man? You Wow. have a hostel? Yes, you sexy. You smiling. Hey. Yeah. Smile. Jeng. Smile. Yes. Dia bahasa apa kali? Oh, bahasa monyet kali bisa deh. Oh, aduh. Are you crazy? Are you baby? Okay, baby. You can have apa ya? Lu kalau nggak bisa, lu mau nanya apa biar gue Itu yang apa namanya? Lu tuh rumahnya di mana gitu?
host, Host musik, host musik. no. You home alone where? Where you come from? Yes, from. Yes, you came from. Are you crazy? Little. Ay, segini. Little. Are you beautiful girl? Yes, yes. You beautiful. Oh, thank you. Thank you. Yeah, Do you like my heart? Ulang. Reply. yes. Ulang, gua nggak denger. Yeah. Reply. No. What? I don't speak replay. Reply. Enggak punya radio kali dia. Reply. Ada rew, ada FF tuh ya kan? Iya. Rew aja yang pret gitu rew. Iya. Ya. Reply is that play. Kayak gitu. Ngomong. Apa? Dia kagak punya. Ulangin tuh naon ya, ulangin. Ya itu. Iya itu. Iya, itu. Rewind. Rewind. Tuh rewind. Tuh. Rewind. Rewind you touch my heart. Yes. Itu apa? Aduh. Itu tuh ya itu tuh bahasanya gitu Lu tuh. adu lu nginjek Iya. paku lu. Yang itu suruh ngulang tuh. Dia orang mana ini ya? Yo, speak. Ngomong. Ini kalau Tok. rambutnya ombak-ombakan gini mah. Nih kayaknya sih orang-orang Asia nih. Asia Iya. mana lagi ya? Asia. Malaysia. Aduh, gua kepikiran gua. Nah ini nih. Maci, sehat sana. Aci. Maci, Nah. sehat sana. Apa dari sini mah? Ah, Salam Upin. Atu, apa kabar atu? pusing-pusing nak Indonesia. Pusing. Ya. Oh, I don't understand. Tuh, Oh, kan dia mau stand mulu. tahu. Aduh, emang pengen ngetrek kali ini. Mana teh? Gelo pisan. Aing teh Cilebut Bandung. Gelo pisan. Di dia mana teh? Neng. Lu ngerti? Aslinya di mana, Neng? Aslinya di mana? Mugik sia teh. Aslinya di mana? Eta deus ya. Cilebut. Lu Cilebut. Aing teh. Bogor. Gua jauh. Halus ya. Lagu-laguan orang Cilebut pakai begitu. Masih di stasiun, masih di stasiun. Kang Tales aing mah. Yang tahu stasiun. Yang sampingnya Kang Gemblong ya. Pernah ketemu temur angkot juga. Aduh.